Nkithi mwanya muraithiria mwenda wa Meru TV nkirigaira huri na Jumapili hii ndongi. Jumapili hii ya tariki 11 mweri wa 5 mwaka wa 2025 thambu wanje cha muthenya ciarikia kurugama na imthi ni Happy Mother's Day kiriba mami bonde agu kana agu bathite na mbena kuwa bagituraithiria mbitigiria na gitio kinene thina mbena kuwa ngikuwa togeni kiri Meru TV muthenya ani bukoreteri ukamvita Lilian Mwangangi. Na tukiviria na ndeto cietu aye nkuruki ya 300 muthenya wa ngoro ntere cia igembe kathumbi rare ibombete kwigua bakigunika na utethio botheri bokuthimwa na kunenkerwa andawa boni nyuma ya cibitari ya Life Care kuma mutindo kangangi kumba kwigua bakibariungira na kubakundia muthega uyu utheri bakiaria ibarombete thirikari ya Meru County kuthina mbena kwigua ikithingatira itagaria riri cibitari ya Life Care na gutigeria abakurutha medical camp imbingi ikithingatagirwa kaunti ya Meru ni yumbite kwigua igitongoreria na namba inene ya murimo wa nyimba kana murimo wa kanza nende aje baba ibombite kwigua bagicokeria nkatho arigitani nenya arungamiri ba cibitari ya Life Care nontu obwaitwarire ridongi mwandiki wetu wa ndeto murithi wa ba ni we utubanganiritie riboti Ronto bompandawa tetero erothi pandeciana tampite sasa arompa rabiri lakini antu baba rabiri ni antu baba muno ende kinya thigane twelelia nonto tweta erothi twachembe kinya tuitete sa katika jina la Yesu tunaomba Mungu awasaidie nabo aje magana janto ibaikinyitie kathumbika igembe ni ndene ya Ntonyeri antu kwijikene ya murungene ndene ya skulu iria ithe ilale ningi ni kenda bakomba kugwata muthega jotheri ngikanya ganchoke nkatho nonto basibitari witwa Life Care Hospitals ira ithero iri Meru Town nonto bakuturetera free medical camp na antu betu batethuka I personally ngutethuka na ndawa cia metho ndawa cia mpio na ninguone bwa nonto bangwira barita nonto iyo mantu twaitie kubwa kwa nuchokia nkatho na kuwa sibitari umwene yo murugu na mutharime nonto boturetera free medical camp na anto niba baingi kabisa turi anto over 1000 nonto bwa ukundania ndawa na ndawa cio turolelie tukoni ndawa orange no quality mbea kumara batu tugumire nya kyani na buru mbonete kinyanto bagwari kinyabo ya bate kwari kinyanto bothoku ara onde nya mtu aweta buru kinyanto komenya ga kone luko ufole. Makena nimetoka Morogodo Secondary School. Ninashukuru sana kwa hiyo hospitali inaitwa Life Care kwa sababu ni daktari ambao wako na heshima lao. Unaingia wanakuongelesha kwa upole. Kama mimi nilikuwa mgonjwa na hizi dawa zote nilikuwa nimeandikiwa nikanunue na pesa na sasa nimepewa for free and I'm so happy. Aliyeanzisha hii project abarikiwe na aje baba kiaria baugite ati bakuromba thirikari ijumbe kugwata ngerekano ya sibitari iji itukuromba riromba bethire every per month be ye kinyagethera ikuria tukaria kana insurance cietu cia tureera bakethera baria kuya bakeya kinyana tukatwitura cie twinde batuona na bakona aciari betu batuririria ngarama hinyingi cia gwitakura under the leadership of Governor Mutuma Ntwethingia na turetere kampu yontoi tukolele tuona kyandike kya murungeni kyo yori antopo na antobe na mathina maingi muno anto batona muntu obarigitira kana batona muntu buru nkona buru thirikare na wesa nonto buru kinyara nkubu nya sibitare tika kinyara thirikare buru ni muntu irutanirete tu akona ibo ya buru eja buru atundumie ngawi ibo ya buru kere wapio. Kama shuleni kuna wanafunzi wengine ni wagonjwa sana na magonjwa tofauti, wanaweza kuwa wakienda kwa shule kuangalia wanafunzi ambao ni wagonjwa na tutakuwa tunarudisha shukrani sana. Kwa Life Care ni waweze kuwa wanakuja mara kwa mara kwa sababu ni wengi sana walikuwa na mashida na ni wengi hawajaweza kufika na wangeweza kuwa wanakuja after the head of the month. Atongeria basibitari iji baraba gukarinde na ya kienine giki gya kwejana ndawa na boni baugite ati bo bakethera bagiri kwatanaira na tumeme gita kwegita ni kenda bakomba gutangasira Ntonyeri bakomba wikinya kaire
So bayo tuta chibitari tukendelea kuibangania na tukomba ku seta date na Kameru TV area tukomba gwita ntora mwanya no twito yuro Kameru yonde na Tharaka-Nithi na Isiolo na ndi tuka communicate mbuga date through the media na within maybe a duration of 2 or 3 weeks kenda tomba iko shughulikira antu bonde no twituje ku antu ba mo information itakinyire na bakwenda gutetheka tukwe na arwa itombete kuona antu so far itonete antu 700 na itukuendelea kubona no ntubangi bakuendelea gutonya mpali na itwithire twe tukibaeja ndawa utura umaja atina ndawa na inyago kethirwa case ya we complicated that na kwenda maybe surgery kana a bit of follow up itukumba kujukia namba chia we na tukombiko mu follow up from the facility level kethirwa na kwenda surgery tukombiko mu follow up kuma the following week kenda tomba kumushugulikira kethirwa surgery ria akwenda kenda tutigira antu bonde bakubwa. Mandaktari ni baugite antu bara bethirito bakinyite aja ikonekete mirimo mwanya emingi ya mirimo ya shukari, mirimo ya nkoro na mirimo ingi emingi ira ithirito ikioneka ndene ya kithimone giki. Leo tumekuja Lare Murungene Primary School. Tunaangalia patients, tunaona kila mtu ambaye ameweza kufika leo. Magonjwa zote tunaweza kuziona leo, from hypertension, ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa mifupa. Tunaona wote leo. Wale wenye hawajaweza kufika leo tutakuja bado juu siku ya kwanza na itakuwa siku ya mwisho. Kwa hivyo tumefurahia na tunafurahia kusaidia jamii. Pia tuna advice watu waweze kukata kadi ya SHA. Inasaidia sana kwa kulipia hizi services zenye watu wanapata. Kwa hivyo kama huja kukata kadi ya SHA, tunakuomba na tunakuadvise ukate kadi. So I'm Janet Gitari from Life Care Hospitals Meru and Business Development Marketing Department. Turn up hapa imekuwa mzuri. We have had a good number of clients who have come, both who are going to seek further medical facilities at our facility. Tumeweza kupeana dawa to outpatient clients. Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaja mirigoni ya Igembe Tonyeri. Ibwega murithi wa bano ntuba riboti una njira enkinyaniru gatumentere chia Igembe tuthintere chia Tharaka arakari ba kirigicha hirahi wandi ya mukothima gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka-Nithi ibaumirite na kutheta iguthukanga kwa barabara nterenu ngirukiro mbareo kiri MCA wao na inya ngavana wa kaunti ya Meru Orani Onesmus Muthomi Njoki kumira na kubathondekera barabara nikenda biashara itigira ikwagira anterenu. Barabara thukangeti karigara kinya barabara chinu tutirotherete ekire naga bwage otio ni meguru metheri eno yenaga meguru eno kedio otikona muramo wako na mukore wakori ko tweka ndagendie keguru ni nakogwa inte mokona nkari ukinya muramo ringeto muringero yo ringeto barabara eno niogo nyobona irato ntie kankagura kaire bithira wando tim barabara meguru bai ni meguru metheri bai otiegento tio bai to kaita to ateya negana na nene bai kedaka kekere agaito konga twingo baba bai Nyo gitongai leale kirigicha atwelia ka baba akale ma onto no akakulukagira enokete natanuka moje bora twera kenuka barabara inanga tikwento ba kwera batiro bakaona biongo bigakorwa mwana leo na bikibiki atigwie ka motaro ya gikona na gari re kun aguno do motere bukaikura akenera motere kura karutako muthamio njoke kwanja na kaba mtonge matona ndi kwa thongere utwena muthamie marengo na kare aguno ntorara yo turothera njira neno kiathia kama meturothero nongi marengo na remirwe kinyikuru bara karinde no tukinya ka ndondro ara ni aremire na maiga na atimi agwikira kinya mwaramu kana ekira kinya no akarami tuonaga Nato kirekana na ndeto inu turaithirie ndeto shingi ara Oscar Mutugi muthomi na muthoji wa gisiasa JR Marete na atongeria bangi aga kaunti ya Meru ibomerete na kuromba Meru kuthina mbere na kuigwa bakithoma siasa mbere bomba kuigwa bakithukia murengo noriko wa gisiasa ngiruki atongeria baba ibakuromba Meru obakaringa siasa bakaringa kura na muthuro noriko Jeff Wagituba ni wotu banganirite riboti.
Oscar Mutugi, muthomi na muthuji wa siasa kuma nja kaunti ya Meru bagwatanirite na JR Marete kinyawe musiasa o amwe na Eric Mathi ni baumirite na kuria Meru ni bajukie kanya kang'ani bathome siasa na siasa mbere kwendera rutere kinya ruriku. Kagita gaka tiko kuthithia decision iria na emotion na maruru nontu kuonania igita ria tukuthithite thai jeka already jeka bamwite na abetite kuringana na siasa irejite turikane maruru jajonde antu atongere bakwenda tuthithiria decision na maruru ibabati kunyia nontu twabaire kanya yes batutongeria batwikia kithirikairia chieku lakini ikaraja kana ndi makoso jara twathithirie ijojo je kuthithia nandi kingi Amiro ni bori tukethera bakagwatanira na thirikari ire kathitho mwakene jwa 2027 ni batonye thirikari neu bachereri nikenda bakagunika na thirikari wita mapema kana ku make decision mapema ithairwa igutunyire kiria tumba gwita bargaining power na tukaeza na ngerekano baria bezire ku support uria we president na Arua William Ruto bachereri pa Moses Wetangula pa Musalia Mudavadi pa Justin Muturi pa wibo betere ku support William Ruto be antu baria bezire bachereri kabisa antu ba wibo bombere kwithirwo bakigunika nkurukie baria bezire to barungamite na Ruto from the word go. Former CS Mithika Linturi atwire na William Ruto for the longest time but riria kithurano gikuthira baraba gwete twanya tu tunene thirikari-ini ibara bezire bachereri ni ontu at that time ikwetharo kwina gitumi gya kwira uria kurunga mari rais boka mwira ukethro wina inya kana bargaining power ya kuga turienda kina mbere tu support but wethro na ndi support umiezanire mapema thaizi no ere you are ordinary by the time kithurano kiringwa baraba keza bachereri actually that time irobomba kuthoro nyapa na stake nene thirikari-ini if it were to go that direction bwe bakenda bwe 10 Amiro ni beribo bakathingata muntu kiumbe na kuga kiria gigetikanirika kiria Amiro ni gintu kiandiki wona antu bakiuma bakauga ngatwetanga kwa ng'ania bangi bakauga itu twina ng'ania bangi bakauga tukaro na 2025 turi na kura igaringo 2027 nande gyure gyako igiki batu igita rira rionde tukurukite miaka ria kurukite nyuma twita tukethira ng'ania netere ari mbere no tikejaga amba gutwira gikikyo twitikaniri irikyo Mumiru akona nande batu twakaraje katwikitie antu ngugi beto chwaite nande riri tutikwenda araka yu antu bena chyo kokyo gutuma ndomba Miru na gatuka mwana mbera atiri itu antu betu riri tugetikirie tuganga nontu ng'ania netire kuna ari mbere batu nane nwe tukavingata itukume itukwenda kuchenjia na komba kutha kwena gitumi kiria Amiro bakuigwa kwe ino ntu ituringinde guruga tuge lakini nare tugeta kubwiri kutha kubugi nkurukie nare tumite nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Ibwega Jeff Wagituma katume nterechia South Imenti tuthi mwanka nterechia gicigo mbunge kia Bori kiumia giki ni kiumia gya gukungwira Narcis Kandawena ukamita International Narcis Week nende at Narcis kuma nterechia Bori ibombite kwigwa bagicemania cibitari ni yatimau unikenda gukungwira kiumia giki ngiruki mugeni wa gitio ura arari ni mugambiri ndikiri mbunge wa Rutereru na umerete na gucokeria nkatho Narcis nontu bagutigira abakuthina mbere na kuigwa bagitutheriria mugongo nikenda umba kuigwa ugitwika mugongo mwendo raibuni na riboti. Happy Narcis Week. Happy Narcis Week too. Our Narcis, our future. Na kia kire kiumia kio kungwira uriti ngweba Narcis kwenda nthigurune riu Narcis kuma konto mwanya kaunti ne Meru ni basemanite cibitari ya Timau ireri Timau West sub county ni kendo kungwira kiumia ki aranene kuma ndwangi mwanya cio gima bo mwiri baritie mantu kathumba yakonie Narcis ba. So you're much welcome in our sub county. Please feel welcome in this place.
Everybody, you're welcome. There are so many things we are doing. Watu very few walipata promotions, and very soon the next group mnaenda kupata. Trust us. And today I'm reminding our nurses, this is what you do every day. With sometimes the less resources that we have, sometimes overworking hours, sometimes you put efforts to see that our patients are taken care of. You as a nurse, you are the hope of this patient, you are the caregiver, you are treating these patients, and this shows how much the effort that you put to ensure this patient. As MOHs, the least that you can do is to support you, to offer good working conditions, to provide all the resources that you need, so that at the end of the day, we can be able to serve our patient well. So we thank you so much from the bottom of our heart. And thank God for what that you do, and we'll always pray for you so that also it can be a blessing to your lives. Nawe mumbunge wa Bururi Ndikiri Mugambi Noroka ri mugeni kiathoneke akiaria rutere rwawe na akathite mandaitari ba akiwa nibo batumite mugongo yuitwa mugongo. You people, you are doing a very credible job in the health sector of this country. We need a very well health workers. We need health community. The more we have more healthy people, the more we have a future as a nation. When you hear a country, there are certain things that makes a country. One, how healthy the population and the people are. Number two, how fed is that population? How secure is that nation? Hiyo ingine inakuja tu. Hiyo ingine inakuja. Barabara zitakuja. Nini zitakuja. Stima. Na kiri mibango kathumbera thirikari nayo ni kenda ukiria rwangi rwa gima bwa mwiri. There is hospital. There is MCK St. John's. There is the Kerua Catholic Parish Center. Big institutions, big names. But still we have this asbestos. Even before we put anything else, the first thing that needs to be done is to remove this asbestos. I'm committed to work with the county government to enhance the new relationship with the national government. I have already written a letter asking for support for this hospital, asking support for Farm Hospital in Bole East, specifically these two. And for them to be moved from the status they are today to another status. Level 5 hospital will be facilitated to grow, and I'm sure the Kenya Army KDF, they already set there, I'm sure they're already there. The reason is for that hospital to be put in this good status and then moved to level 6. Correct? Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ibega Mwende wa Laiboni nkweregera hinya wo wina muji uraithiritio kathi na mbena kuigwa ugikongwira nurses kana mandagitari beto na rietwa ringi tukirekana na ndeto inu turaithirie ndeto shingi warira arimo ontere mwanya mwanya gathiguruni yetu ya Kenya bathite na mbena kuigwa bakithetera batigatunywe handship allowance ira ciethagirwa ikinekirwa mono antubara beguntu kurakomo ende abunge ntere mwanya mwanya mono Inyaga kaunti ya Meru ariogo mubunge ndani kiri wa Karitho mubunge Julius Taitumu nenya mubunge wa Korotwa Orani Doro Muthoni bakiaria kiri biatho mwanya mwanya ibarombete arimo bakethirwa na wasiwasi endibo bakathi na mbena kuigwa bakitigira bakubathetera kiri rwaria ruri kiri mbunge nikenda gutigira batatunywa handship allowance. Arena barimu bonekete baita na mbere kunyamara na kutheta nontu handship ire komba kwethire kendo kutitwa ende abunge bantereidi areo mubunge Gembe North Julius Taitumu na Kinyandani Kele amwen na mubunge wa Korotwa Ndoro Muthoni ni bawete ate baita na mbere kuthetera arimu ba kenda bomba kwethia ni bakona ikioto kyo saying this without any fear.
that whoever is trying to catch hardship allowance is the person who is the government's enemy number one. The laws are very clear. You cannot take away any rights that somebody is enjoying. You can only hand to that. So we are calling for additional hardship allowance in the hardship areas. Again, is a seriously insecure area. And because of insecurity, because of the hardships that they go through, Honorable Julius, that one we are going to defend it with what we have. Bunge tukarea na windi umoro karo makulea na ndio umoro kambelia that ini kete kwanza response mbele wewe ni onto alimu wa kuguswa kila nishiko. Kwa hivyo walimu wote pale mko mjue sisi tunawatetea na tunasimama na nyinyi kidete. Na hakuna mtu atatishia kwa hiyo. The hardship allowance is there to stay. Mimi nimepambana sana kuhakikisha Igembe Central hata zile shule hazikuwa na handship zimepata. Alafu mtu mwingine atokee hapa siwi nini namuwasha. Tunajua akanyemunda bandi kita na kumando ana taukara. Mwao kile kwa handship ito kwenda kwa negotiate rito. Ende wale utilite kwa kwanza waandikiwa na waandika handship nyawe na no ya allowance. Reducing what teachers are earning right now under these economic circumstances, you will only be killing them, you will be favorizing them, and they will not work for the Kenyans they don't work. Ama mtu atafanya kazi? You only demotivate them. So kwa hivyo Mheshimiwa Mudavadi, wakati huu, kwa sababu ya SHA, kwa sababu ya mambo ile ingine, wachana na Wakenya. Oriu abunge baba kiaria bade ciathone mwanya mwanya mubunge wa Igembe North Julius Saitumu akiariria rimo amwe na we muyumbe wa Igembe Central Dan Kelewa Karitho kaita karake ya namba sariki maskuru mwanya mwanya ende nibawete bakatira kithomo nikiwekirwa kuhakikisha kwamba we are committed kuhakikisha kwamba education in Igembe North in Mutuachi inawekwa mahali nastahili. Ukienda hapa Kaedo, we are talking about a single institution that does not have many students. So bishops, when we go back, preach about change. Most of our schools, secondary schools, they registered positive improvement. Ndoleni ile extreme is the principle here. Hakuna mtu alipata hii shule ya mbele. Hakuna mtu alipata D-. They got above that. That is what we are calling improvement. Na challenge mwasiari. Yana utira shukuru absenteeism. Mandu yana utira shukuru ingite muno. Nengo ni hatu sponsor todo tira. Na iko ndro form 4 tukari next year. Tena tilima na wengi leno tirite shukuru. Leo mngari nje kwa hata ngoro ngoro. Waambia mtoto shukuru na atokwe njirene. Ito kwa dara wali rasine. Ito kwa tadera. Keripotera Meru TV kumembe beta mokiri onkonja. Ibwega mukiri wangoja no to riboti ni gatukimbia muthia wa maratu kubanganiritie Meru TV muthenya ni Lilian Mwangangi ngakwendera muthenya mwega uyuri ithari muvya mwene Nyamurungu na nkurukinga kwira happy International Mother's Day.